pek perlak. Ini KIP kena kabel Meghalaya Power Distribution Corporation Limited Electricity Bill. Oke. Pek kita. Ini ada ki address mah. Pek. Ini sim kebu phak na. Pek. Dah komplain tu kita nampak bapilak kumta. Tapi dan kita andre pek. Ni pek tak sim kebu yang iki nong syong wai pek. La sim kebu ke sarkar na ke company na jong kena. Okey, la sim kebu pek. Pek tu apa kata pek. Pek kena dia belai kau jong mentah benai. Mesin benai ru kapoi arajar lespa san pusan tengkah. Te mentah benai pat kapoi kata pek. Jeng sim kebut la perkat tang basong wai kapoi belai hadukan ne. Tadai lagi yang lejong te kan poi hadukan na tarai. Lagi po hajar hi. Tang basong wai hadukan te. Katar bentang ke kisar bar wifi. Boleh komplain mana pek itu ki paki produk pek. La batai nga gitu marang tengah kelipat nak ke kedau kem la batai ra. Kem la batai nak ke kedau paki belai. Makin ambai mentah benai te papi klaim pendon kam. Ya kita tengah iki dan pengidon tang kita arjat hing katar upor sni mjudon beri hore hing dan tang permit por step hi taru betai nga ke kabom la lang pek. Kena tu lasim kebu pelat ingin penang sawai rupek. Lasim kebu pelat kena ke Meghalaya Power Distribution. Pek. Kena ke bel bang lasim mana. Lasim tu telah ikemen ha. Puar pengale komplain meneru pelak komplain ki ong baik. Ya kena tapi hapsu hi sepej pada next month kalong kumno bacalak pagi no treru. Oke, kenduk hipi sej ong badai plastic smile kenduk hipi pa kelak ki belai matum dak matai pi nak kedau sur hipi kembali belai gitu belai bang pen pimtan tak ketul kedem tax ni ke ngapus tetas ento dan kiboang dan bokin mah bukan poisan hajar mah ngatam lelera kada piang padan bok dal ciai la depat pinong kumno haba ciai la depat si pekai hakabai kisngi kan poi hi ya piru te kabah banai criticize banai le lada pimnang ban batai ke kedau sngap jar tang katahi mdan kam le place bon